year say to over 17 good years. Because me who picture na we so bia also yes. Bangoma no jatana na sometimes you kita podua ni gina na sometimes you me na ya me kita punuru na epunu no. Ti hini ni me personally say papa mre bia do ma hene beke kan sem bia me be braste no. So no anam YouTube sa no copy video no so. Na YouTube. Pa. Me be ya na wo ha yi no ni no say me no say hey. One so I'm fire do ma hene wa fire no. Nti mi wura de se be ebru se be nya do woni me personally said ye Paulino me no ti ha ye hwe woni me pa Paulino media nya nkola channel minim de me kapa te bi mu nam nti jinnu bone try o mo ho to nro to o mo ankasa ho nu bone e be na nya akokon of asu ye. The name still remains Armstrong Poleeno Ade and me say ho we de bia mo ho no na Sayana or a very big Martin ho stories be. But today happens to be the first day I met Paulino. Me no ebe twetwe Kumawood Paulino Multimedia. Na me catch you say wherever you find yourself there say nyame ehira na wanye ska na say opeka papa atode afo ni ehira be ba kope Accra Christian Village odru ho a wo say ofa me peka ato na Paulino in the directing will be car beer of your choice. Free of a motor 0243220875. Sounds so na e-route studio say mope atare papa ahye dia and I say oye program mope say print atare ba kope emma mu nyina free e-route clothing 0242926493 baby a obi ana obepam atare ahye kama nana papa pacho ma kwaba meji osu Paulino nana boza Debiana na me hell but me nya ne wonhia da yes sir we very we en munyam for pa nyame ehyo kama na ye kan na Sayana a bit story about you then ye wo hin na Paulino medin kan ada wase bebre na ansa na mekasa no ma memfa kwanya we so nchia matiefo mahwefo madofo asabro magebre ni na omutie ye ma nchia wo bibiara ye kasa na Sayana na Sayana me yo Komfo a sebe ye de bosom wo me ba wi ase me yo Komfo a mankotu adura mfi obi nchen mankosere tumi amfi obi nchen mankosom obi se me petumi nti wo ma me tumi ye doma nkomade a ye de bo me free so de ba asase we so me nya mfi esia na nasuma nkwa ahe na otumfo suma nkwa ahe ne tem 6 years enam sa time no nsama na bosom no na me so ka no na no odi into what at that time no na tete me up to 2015 to 2016 and I'm free we do that time na bosom no so mpeni ma me nko school me nya hwe bi nti me JHS2 na me school and I'm it na say me ya akomadwuma na me content ya me bebo atena say me ya adwuma no so me ya adwuma de bo nipa different abrochirefo de obi abu ni kwase a de opa de obi ho de opa adwuma na yemfa no de age ne nkrata wonya de nkrata no kra wonya bi da me ya adwuma de bo asa afo ni na bo a opa yefo na oba adwuma different na Sayana me ya no maso nana me sa question we me ankasa sometimes it baffles my mind about Komfo anoche because more times na me try say me read about Komfo anoche me so me Asantehene na mpese me hu se Komfo anoche yete se e ma se Yesu Kristo e ma e Kristofo ana Komfo anoche se be be kan se Asantehene mu de Komfo anoche me mfa ne se Nyankopon e ma ye Asantehene nyina ede benti sikadwa kofi nti golden stool ewi aso hini bia ne ho ewo bi na ebiem Komfo anoche ne boa ma Asantehene de nkyira ntoko Asantehene di nkunim nti Komfo anoche de waye no ma bebre na aiden abo Asantehene na mama Kristofo de mo nye sa nipa no nyeden enni de ono mo ma batena asem na obi a mfa nani anhunu bibi nneoma waye ye so nhwese obi ni ho na yakase Yesu oye se no enu ni ene da so kita ye ebi ni ho nti sa nipa we wo so wudi ni wo hye ni mu se ono we nyame ha unim de wo ye so Komfo anoche de waye golden stool sikadwa eda so ho ne nyina me no wo ye de kasa ye ye nyina ye kra hye ma ye nim se sikadwa ye de wo ho Sikadwa Kofi no I know people outside they want to know more about history. You can't say Sikadwa Kofi him say nyina him say the Komfo anoche command free in buy no. Yes. Ne a day like titulu there be in be yema Asantehene. The main importance of Sikadwa Kofi ma mention on the main important pa Sikadwa Kofi Asantehene nyina Accra. Asantehene nyina ti ni Sikadwa.
to obi o ya Asantehene bia Asante tumi wo Asante sebe nneoma yekita abosom ede ben bibiara eni ni sikadwa sanity nti se man se echina bi menka se besi mano da semina so echina bi ebeda sori na sikadwa kofi no yenhu a na se Asante abofom eno susu insida fi se ye de agina Asantemanti okay sikadwa krampo no abakosam kire se ba bi yesi kura no se ye pejampo na se ya mpejja na mamra ne amane kwan so ade be sa achi Asanteman so what yebenya eclipse e wa Asanteman me na me ka kire tumi ye adwuma o nananom no mo ye no enye ni nyina na asense yo ebi da so ho ye adwuma ma me nkire obosom nsai konfo ne seye konfo say ba bosom nsai bosom ye spirit ukohu no hin no akosai but konfo bi wo ha sebe na wagimi onim nyansa sebe wo sora no akotena bi aba no wo no nsa wo nipam no wo yese sa na wo konfo no wagimi bosom no behu se wo no nim nyansa nti obese wa ye akọ ne baabi okay na wagya wo no wagya hokọ na so ma won anyusu ni bi dabi okay enti se sikadwa ye pagya se ekima ade beti Asanteman na ya nya amamre ne amane a so what ase ena nam sikadwa so ena ma ye nya Asante nkamamukuo Asante Confederation ye sikadwa okay because bra anoche konfo yi sikadwa wie no oman hemfo e wa Asante ni nyina sa abre na ye kwa aman hemfo no omamo amena de nkonwa nyina ye den egu mu na ye dinse kantam ena ye sie nkonwa no ansa na wo yi sikadwa kofi amana ba be top of all the nkonwa no okay sawati ase enti enam sa sikadwa no so ena ma ye Asante nkamuko aye friend Asante Confederation eti ye den e ba ye eni nti na so tumfo ye di Asante Confederation bia ye sikadwa pie no okay no ntira okay I get it minim se ngofo bebre suande because ye ka obi onim ahemfie mu nsema onim dia na Sayana na otemenche na okan no nya mfie ensia na namboa sa 6 years na suma nkwa ahen ete na one no e kirekire ne amamne nana papa yen hwa ade o na se ohini bia owo Asanteman mu de owo bosono etanachi akonwa bia ta no ho akonwa bia ya akonwa se yesi we ya akonwa bia bosomo ye den ewo ho akonwa ta no ni ho no na nya akonwa tano ne ye den bosoma ene akonwa no ye den enam enti bosoma ene akonwa na be friend tano okay ebibi tano bia nso ye nsuo tano kro na okay yes okay enti nsuo tano no na hwe akonwa bia so okay yes but me hu se ye won himfo bi muso ha omun konwa no nya tano ne wo ho okay abosom brafo bi muso ye den ewo wo ho but in general de akonwa bi abosom ye den e ka ho de enti am bisa we ne se me hu ahemfofo a omsa ye Christopher eba sa na minim se osom bosom ade na omsa eba sorry besa meti ase me da wase bibribi wa se omo twere konkon no kra ka kire omo se yemfa nyankopon de ma ne yemfa kaiser so de ma kaiser enti no ono no gidi se ni gidi emu no so wonye bone se obesom bosom na the same time wakona sorry a obi ani ni asem okay obetimi ayeden akọ no waye na dwuma bosom eno no nkyere se wo de uti be hye bosom ase a ana wosom bosom no nka nkyere se nkọ wasori ana se osum a wo mu fre nyame anko fre da bi ukọ wasori betimi ka se ya sori bi wo ho a ye ginema ye priti a bosom si wagimi sabi antonya ma ya kwase a sabi bo kire wagimi sabi training se abosom se waye se enkwase asem ti sa no mo kana se wa uti hye bosom ase no ukọje su se emia watwa bosom no mpo a utwumu ni soro ye pe obechew okay so what is the situation kame ba ho ba so answer no amame obechew okay enti no bosom de bosom a wode nokre ene ye na dwuma wa uti hye bosom na se ne bosom no nka nkire onhwe wo se kodi obi bone sa anso na ono so nhwe se obi mfa bone nyede emedi wo bosom ye justice de enti amandi pa bebre suro bosom no okay bosom de no ye we ma menya sa me you say sa nti wanya na wayew sa pepepe oye ma ne dia akire asem but sometimes almost say be a demand na bosom ni be demand no aya na stream say maybe a fa obi moja brand sa men ka asem nkire hwe ewi ase wo ho bosom papa bia ni wa yese bosom a ye frɛ bosom a obeye bibi no a request for nipa moja eya asofo ni wokoto ni yusu nipa moja ni nipa pass yen de ya bosom a ekita no me bosom a ekita me exactly say me blade kura twa me nsa na manhwe me nsa hohoro me nsa moja ni na me de me nsa koka bosom ni moja na bosom ni beche me firi se me difia ye den aka no ompe nipa moja ade a ope ye odwan
aponche okraman abro no manantwie okay ene de ye adwuma de di dabo su di dabo okay enti sa na tie chinese busuma ye papa bia mpenipa moja busuma o so ye busum biara de on fa nipa moja anya bibi biara okay na busum wo bobi ho pokra so be kwa kokuna o matam no kra so no akokuna obedi nkan ayede akumu afiri ho hwade a sebe busum asebe bayifu obekum bayifu obese wo na ode ni tumi ache no no aka na num asem se me bayifu nka me ba ho na busum asuma sia yemisi busum wo ye boni ana wo papa wa wo hwe me wo na me bisa okay okay wow we na yabusa a question I mean nana sayan na me no ekoso a ye twetwe enkomo or Paulino Multimedia. Subscribe ne say 10 bia ne bebro a lot of interviews. Nana papa oka bosom ne bayfoi minim se enka ni nyina yesum ana dabi mama nkyere wade bi wahu krata no a ya to ne din Bible no the Bible wo hwe kwan a ye fa so a ye twere Bible a esoma ye wo wiase nyina no mo kame a ye se Bible Christosum nkwan na ye som papa okay but you see ya ten na nyeden emu aten wo de ye papa obi de enye se no ya aten yi yes omu aten se wo be come sem gym mama nkyere wade unso mo kasa bi se ye se wo som bosum a som bonsan to nti se aka tro se wo som bosum a wo som bonsam a sa adwen na da wutirim okay enti bosum no bunu se wo ye se be de ginjan bi okay nti wo kra wo nka ho kra nyeden emben no atiase sa wo se de sitie no enti bosum pa de se wo ye bosum de Paulino unya enye easy unya na se beye na se yade bosum de wo ye white angel mama nkyere wade obi wo ha wonim de wo keka ofa ne se bosum ye bibi keka nwia bi ni moja bi dabi Paulino abosum na ye sisi fie na ye twa moja gusu no enye no na ye abosum no ene ne ye ginaye okay honhom no ana spirit no ni ginaye eno no na se bia wo se obam obi ye mana didi e ho na oba ba je aduane no okay na ye nso so yaka ye de hiade a kire no wo ho no no so atie no wo ho aya ye den amaye okay nti sa na tie okay Matias nana me hwe wo ne papa je me am fresh boy papa je interview na wo ka se kakra nka wo ya aware Louise dinkra na osuro som kakra me se me fa ne se me nua ba akọ ono osuro bosom kakra osuro komfo hwe se de ase me kwa afasha me kom kikikikiki ana me bu faso na me se nti na ma wasuro me okay okay but say so oyo hima say wadi hima and I was breaking it down say akonwa bia no bosom eta na say ade a osuro no akwa kotom say she is in it so far as what akonwa so ye hima ne de na say o bosom opewu mpewu akonwa bia bosom wo ho akonwa bia bosom wo ho wow nana only sinifo ntem to say oh sinifo ntem de me ni bi mu eye free pa me fa kwanya we so a che kwadwon kansale we na ma che akroboto na ma che me ankasa me ba akabineza okay Dr. like na ma che me nua batteries bu a che nso so okay de me ne movie fo no bi mu ye free pa sebe enye se obi aba me ho se me nya duruma no ho na nka me be da bi akokọ nye den entu bibim aha ye kwan ho eno sa asem no na wo ka me hwe comment ni bi kakra e kire se na se oche omu nyina no ma ba wo because o kan ya kan say obenyansafo ye bu ne be yen kan asem sebe media me mbo obi adin so obi aba me ho abeje aduro okay na mum me madofo a omo wo movie industry no mu na me ye den me chia omo enti se wa wote wa wo so wo hwe me no se wa dwen no ye fast ya unim de ye pese ye den e kire na mum media me nka ahwe o me sere mo tiefo na say we smart I who dey person here chire but me Paulino dey onim say these are the things and Komfo say sometimes I'm controversial because when I'm doing interview I want to dig inside and know now so what you say nana papa me person me boa omo so nya smart no e bi smart e bi nya smart sa tim person me boa e bi mo obi ko so for ho na so for bomb pa e ma no na ne ho to no ana na bisa de bi na ode koye no onyanu hi a otimi kwa asore dem ho ekoda ase onfa won se camera be capture no na aba abontin na obi ehun se ebia sofo e ya na sofo bi ene bo ame ma me ho to me
but em say obi ba say ne oka say akom white angel so obi so ba ho nanka na bisa de to na say ngeni wan say ofere say bia me banana Sayana ho na ma men ka say bi kira akom no Bible na painting black abrofo na dada ya dwene ama ma painting bosom black enti nipa no kra ono ba bosom abepam ano wasan suro say obi behu say wono no ba bosom ho the woman amaka akere we twale titi ama Matias ba na omo ba asa no sam so enkyerkyere kro na anemrofo no edituni ya adwen ko ho ane na mo nyusu sa enkyerkyere na emo mo ntiase say ne oba ha memfere say obekọ abonten awokasa na na enebo ame yeguso ayedi hu djuma ye pese asante amamre ne amane ne start kire ne wo school okay abakosem ne abosom nsem ne bibia start kire ne wo school ye de ka syllabus no okay yeguso ayedi hu djuma ana me ne ba fo nsuma nkwa hen no nsuma nkwa hen me ame papa ni di hu kita ho afi na se be ode betu ye wura ni me trace da ye okay 2472 opem so nyam kese afi na ode tu na nima se be ebru se be nya ado ye hwede ye wura eti kese so da ye hwede ye wura obe ya man egusu tu hu ana mo pa o kasante kasane ma ne ye medde bebre unnim de wo ka matena himfie pa yes so ye wura o say to over 17 good years because me hu picture na wo so bia wo so bangoma no jatana na sometimes me kita podua ni gina na chi na sometimes me na ya me kita punuro na epunu no okay enye se bi ya na ka me my whole videos like in videos I posted on Paulino Multimedia minya kwan ehwe ni nyina baako o kire se oye ye nyina ye na otumfo ne komfo sa pepepe me Asantehene Komfo kese pa anya keto ani bi pese nsuo na akame no ene abosom na mekita no ene bosom no ne hia oye nti no me wo ye wura ho nyina na bosom ne ba me so okay tama me so nyina nti me wura se bi ebru se bi anya ado se bi anya ma enye na de foforo wo ya de ase bi wono ankasa wo ye de onim nti ye wura nim one on one Asantehene ni me personally say papa emre bi adoma hene beke kansem bi am be braste no yes wono anam YouTube sa no copy video no so na YouTube onam YouTube sa no copy video no so ena obi sa ba fo man say be ya na wo hay nyon ni no say mi ro no say how wan so am fire adoma hene wa fire no so nti mi wura de se bi ebru se bi nya do woni me personally said ye Paulino me no ti ha ye hwe woni me pa wow onna na hwe mi school ni na dawro ma ni din hu nti na me ko school free wow na se na nye nipa hunu bi asa dabi me kan wo ye na Sayana dabi me nya se bi kwanchen board ye bi na wo twema waso ma hwa ni bi dabi me ma ye dua dwamanfo ma bu atwa kwam wo ye hwan wo twema je so obo metra na me se wo me kan no kasa because kasa ne ye me debat me nim saa ebe no bu menye dua menye kwanchen board ye na wo twema waso ma pan me bi keke okay na so enye so nam no wabu bi keke sa me na ma ye dua dwamanfo ma bu atwa kwam nti se wo betwa kwanum de age se obo metra ansa na wo atwa kwanum we nke rap and ke bass ebe no modu enye easy wow na se wan twana antra untini nko da bida sa na me fa kwanya we so aka chiro bibiara ababa mabuo wa wadwuma ase sika beto nsem a enjina sika beto nsem a nhu de be na bibia bebom na sika na hwehye sika na beba nsem afa ne ye befra wo fie se wo fa se we yale unua we yare na sika na ye basa obi so wo ho a sika na beto nsem a na ato no nsanwe na ato no abrababo abone obebo sika no obebo abrababo ne bewie na sika na atene ni so na afa de na ni so atene wan sika na hye mesra wa problem bi say daws mesra fra na menya bi san hwe ba bia sa ade no efiri hwe me ka asem bi a kire wa wo hwe me bia nne ade biara a ye ba wo ba wiase ne nkan ho no obetima tu ho na mo ma na ayeden akọ ade bi e bo ade biara nyankopon ba wo ba wiase ne nkan life onyame de bo wo ho na baifuo bi na ase eye wo sa bia no wo nipa no so original obetima tu ho na mo ma na ayeden akọ afiri so ma wonya wo fa ho di eni ntina na me kan fo me ho ma ase tutu na mo fa me number no ba bia wo bia afre me problem da so me ye bisa mu wie na ma hu solution to the problem so de be ya wo so adwuma a wo de aba no e be ye ye me de mu ni me Paulino me ye plain adwuma no kana me ntumi nya me ka chiro plain se ma me papa me de me ntumi nya enye metumi aye so metumi aye na mo kana me ntumi nya adwuma na sebe me maji utaku maji osimpoa you say de te ya anye den anti de hu ye so ante ase kire enti no sebe ebru sebe nya do me no bosom no kire sa ade ese ya de ese wa fresa na me problem ni o
na me de makwa bosom no nim na ye abisa okay na ye bisa mpanyimfo ne se de ba nti na saa de na aye sei okay na wa kyerem so ade sei na aye sei enti to nti sei open ahoto nti obeye den oh onfo odwan ba ko onfa aponche ba ko onfa lafinta suma sinka ho onfa ne nsem sika bi ase yi nyadan ensi so na ye fa nya momfa mompa ye ma no nti obehya abosom ne bo obepe sika asende me atoto no ma no na ye bibia na ono ahya abosom ne bo sesa mo boa me na ye yi a ebia me de 20 million me de 50 million me de ntwe ba ko ene ye sika wa na be promise wo okay na aye yi ama na so de aseda na ye den aba okay mpacho mpese minya de be clear ebia masha wo boss na ade a oye wi a mema 20 million na ade na yi na me do 20 million brewa me no otwa kana eto asi ana ebesa atoda bi a ma me nkyerɛ ade sa ade na wo pe obi o ha omfa ne ti mehye bosom ase one de ade bi na wo penti na ma wa frɛ eno san bosom ne ma no beda na se yoni ni ase but obi so ha ne ti hye bosom na ase a bosom no na ekoboa no bɔ no ho ban afi biara nti afi no kɔ aproba e duru January month o se wo beda bosom na ase okay sanity nti wo di uti be hye bosom na ase de a every year bia na o se wo beda ase every year bia so bosom no so edu ti bɔ ho ban ase okay Matiase Nana ede nsem we nyina atudwa ba na me ka kire so oda so he Poleeno Multimedia baby ba ko pe na obedi uti ebe kire se ope we papa ahye uti we oba na se oye event bi na ope decoration a baby ba ko pe na ode wani ebe kire Frederick Bond 0546925622 Frederick Bonda so oye ni party decoration obe ya ma na so oye oba na ope we papa ahye uti a emfa ho enko Dubai enko boka bebre on the bema kama dollar cost road then so obeti so ama kama sanso na akoma specialist hospital so se ho dodo na ope baby ahwe ho yare a for ni kire atwema boko hospital techi my ho no ombo hwe kama Fred doctor 0249728410 Fred doctor or ambulance cra doctor e de beba na o de abefa nana papa baba spirit baby obi ha nyame mfa ne cry nsie ye enche na ye nyina yenya sad story e wo Ghana and as a film industry as a whole no yenya sad story na story we story a medimu akotene ye pa na before baba be kono odensem bi tudwa say the industry is full of evil and na mpese oye obi a wonim sunsumu nsem no mpese me fa akonya we so na we educate because a lot of filmmakers so there a show no now we educate about spiritual issues away movie industry. Okay, the damasi bebre. What say? Nipa adie bi a we bi an Paulino uhia ho Bible. Okay. Hwe, de ton pure water kora bo no ho ban. De wototo board de ne kwadu okwa ho kora bo no ho ban. Na nti se wo movie industry. Mesro movie aduma ye ntunti anko a because we gina be ani nua wo no obenya nanko no na ye de. E wo ho. Nti tam bia no mo challenge mo ho to mo nuro sa no mo na beni bokin na no mo challenge mo ho sa. Yes. No ode wa dwen na esusu kana de. There be papa me fama dwen susu nkada. Poleeno media nyen kola channel. There be minim de make up se bi mu nam. Bi mu nanti jinnu bone try mo ho to nuro to mo ankasa ho nu bone. Hwebe na nya akokwa fa so ye. Na ye duro. Ye de no beto nche ansa. Okay. Se wa ho. Ya me fa ne krense. Baba spirit. Kwan of us wodi wuye enu nti na me ka kire so oti wiase a mesro bo wo hu ban ye oto na bayi kwase bi amfa wa meye ha na mama ne se na ofie bayi kurasi ni oni nyansa bi ama kum ofie a wase awie watena brochire wa brasa afa ya wo betena fia bedi de no na ya bekum wato atwene na no madam fu bi ofiri US oba watena US waye no homa kramoni watena US over 33 years afa na wo beba fie wow afa ya wo beba fie na wa duru airport afoka oba kumase oba be wu aduagiri wow wanuru omakuno eni nti na na bibia na ye hweme no pe kwan bia so fa me number no frɛ me number no ma me nsi so 0558 65 2464 0558 0558 65 65 2464 me number na mobile money number no aso so na ye me WhatsApp number number ba ko pɛ ofre so me na me pick me call so me no be dey no be din kita ho enti nipa die bia wo ye bia no hia ho Bible brother sister wa don ho ban na hwe ho Bible wo ni bia favor no nya bi otom good luck wo nya bi onko atam bia assign na betoto
police case basa de waye onko ade oba bresa mesrobo ho ban na sa no mani nyina no abosom no nya de empram free ho so o pesa obo ho ban afra me metro amamre ne amane a me ya ye de bebo ho ban ade ama obi wa otibi kasa na me de ba ye o me fie ntimi betutuo side man say e ka wo mu kakra ye obetutuo ono timi se ne fie ba ye wo ho a omo ye no fa ba bia ye ka kire nti no sa no ban ya amamre ne nyina ama no watutuo na ya tutuo e wo fie ho me am fie ho okay ya tutuo no ma abosom ni gira aboba no susunsun mu edi bowura wo fie ipa bia ne nsa wo mu bia no mbeje ne chefa etuo ne be kan okay ubeto acha 40 days wo be hu sunsun so Paulino da wo ga na me kwa na me ya adwuma hye date to so say adwuma we de me de dase ne be wie adwuma we de me de dase ne be wie sa na me ya madwuma na ebia obi bana say o hye time na so eso ne when ebi sun sida mabosom a me yisu no minima bosom cry kita me de ye adwuma minima bosom a metimi de ye adwuma na minima adwuma cross o mutumi ye den eye mabosom no hye Paulino mikita abrafo nko aho mi nsuo nyina ye nsu brafo mikita bosom mpanyimfo o mo hye a o mo din o mo ye adwuma wa wo hwe me minim se wachi na wabama bu minim se konfo bi adu sika wadu sika wi na wa kire wade awunya na no woman bi frame fi yi wo se Belgium wase konfo bi adu sika 70 million Ghana sanka tene so nkope motia 3 million motia no konfo na ono wo kom no kra no bisa ne se ni motia wo kom wo hunu bi dodo se wode na ne hunu dodo se aha kam be bisa wo nkope motia kese nsem ni bi wa wo tena na bufu motia ba wen kire wade bi o Paulino emmo na mo musuro nipa o motia bi asuro nipa motia yo mu different ya wasara so de kwaye mu de ensuo mu de abotan mu de anwea mu asase so de yes but motia nyina no nsuo mu de na eden omo na ye motia firi no omo na ye white te say abrofo no omo na ye hyepa ono nsuro ma akuri si ese Ghana commercial bank ma akuri obetime wo kwa fiscal ho ono nsuro ma akuri ba sa motia no nyeize se wo benya bi nya komfo nyina ye na ye wo bi da bi akomfo ma akoma akoma ye wo bi nti Paulino adwuma wo ya ye no me wo nananom so wo sirema wo de adwuma ne ba na me eboro me so kire me so na me de ayede wo bi o chen yes me nananom wo sirem wa okay nti se wo adwuma ne eboro me so na se me mabosum no ntumi nya me bo amane wo pene so a me de aduru ho no okay no ma ya ama nti no so mo aseda mo de be ma a different sa pepe okay all right aha Paulino Multimedia me na Sayana na etwetwe nkomo ba me ma na de the last website and atudwa but ensem na aka no se on de oba obehye date atoso na one no atonche nti ne number no e wo screen no so se ohia bibia afre no no endi enkita ho nana o final words yo Paulino me de me kasa no ba wiye asema meka atwa masem witu nkomo aye twitwi nyina asem kakra meka atwa to ne se wa wo hwe me ma me papa bia sa abre wo hwe me sister me brother me serew enkoye wo ho bone enkasa wachinia wabre nkasa waboka wabre hwe ewiase wantia nsufi ma wonsa nsu papa yesi de mo na di no omo ni nkode aka ne enye den e bo ho ba me serew tutu na mo fa me number me frɛ me ba bia wo biara frɛ me dia ben no wo haw e dia ben no wo kwada na e dia ben no wo dadwene dia ben no wo ha ye fa me number de frɛ me ebi a wo de no sebe yafunu na wo pede a wo ba ebi a wo de no wo mema sem ne kofam e na abaye dadwena ma wo nyina na wo ye dia wu ko jo to papa je salas me mo munuro bi mo mo kotra e no ma kan tre bi o easy o mo dance police fo nyina ba fi ho beje sa so fo nyina ba fi ho beje ene mebuso o mo ebi a wo so ton a ye nto onko ado nsa business bi ma na wa boka okoje aban bosia de ye adwuma na ada ne kana afa ye chili pe na wudwani dwane okay e kanti fie kura wudam kura no wasondwie mpo ntimi nam na wanya wasondwie me so tutu na mo frɛ me se me nya fa sika beji sika me nya double money na mo me ye sika duru ankasa sika duru ye mfa nipa na ye me de am ye no me de odwan akokɔ na ntwie aboro ma eno ho susanso ne sen susanso no a ewo mu nti na ye yusu odwan aboro no ma ne ntwie na ye de aye ho bibiara ama se de be ye susanso obi anya den e ma so ntos na abeto hu de be na wafa so na de aye den odi aye yi I think that we question we be me question e was say ye ka ho asem one on one na ye gofo enyam nti ase enti mesrɛ mo wa wo hwɛ me sa abre ya sa abre utie me fa me number no frɛ me problem bi e da wo so no odi ka kyerɛ me e bi na me pe visa na me pipa ya je o me pesa me nsa kama de
na ma boa be ma bi ama na ma tete me boyire ma aburuchire awo ma gina ma hwe no Ghana be beduru ya waware oba afoforo de misika aware no ka kire me se me nye no so ba me sero minu aba fa me number do frɛ me minu aba ma so a wo so ahwe obi school ahwe ne nursing training ma na wi a se obu kwase a obi na etene na ntam srade di so mfa so no fa me number frɛ me me ntotwere ma no me yemu bunu mu ho ewi ase papa nya hwe abone nya hwe bible kura ka ose bone be kumu an ode boy ni sa na tie enti me soro fa me number ne frɛ me me wonu bone papa ebia sika woni nti obi di ni sika agi wasase afiri nsam wodi ni sika agi wakonwa wo ye ohene wa woni sika konwa me dia pa nso ye agi hwe tutwa na mo fa me number no de frɛ me no be di nkom akokɔ ntu be dwam okay me number no message so na me de atwato me number no me say 0558 65 24 64 0558 652464 me number no no friend na no eni enkomo wakasa bebre o say akokɔ entu be dwam enyoma bi wo ho a ofre na e bia wa amoso ofre na obisa na o anu yi a ode be ma ho banana mekoi Ghana aye den pa sa nyoma de muntimi nye na nka dollar ye mafom na ye ho nto ye nyoma we de anya abosom semu dollar sem de anya na nanom sem ye man mu mpanyimfo ye ministers ne ye president ne ye MPC no omo na waso mo hwe na omo ye sa de ne nye ye abosom sem okay se ba ye na se ne Ghana ye sika ye de wo ho nyina ye be kɔ na de be se na ya fa afiri mu ye hu nipa kora ene na ye sunsum sem okay aye wasa ne de na nanom na tuom na asifam hwehwep but we de anya nu bia yes mpanyimfo na ntutu nyoma sa omo na ntutu omo nyoma yi okay sa na tiwo all right the name is Armstrong Paulino ade me na Sayana na tina ha twen komo oye Komfo panyi I mean o he baby a ne history ya fa otumfo ne so kasa Komfo panyi na asa lati post ne so okay sabe Asantehene sabe so obon kwase afo hene kora na uko na be hu keke no enye ise enti otoko hene hwe so obon ni nantiati aso hene kora na say adwaye hene ko hwe sase a wo ne Kumase ni sika wo nti ewura obon mo hene kora yes ebi mu ye ayi ana ndi nipa kro no utwa me ntro say edwom hene fo omo na kwadwom ana omo kwagije dwom hima fo na ho omo kwagije nyoma ewo hopa adwene ewo adwene hima banche hima body hima we hima every Friday bi omo di bi ko sante hima fie ekosom na hima na o se na gold angasa gold angasa pure gold real gold me ko tu obi gold man Paulino me machine wo ho a me se me betu gold a ye tu fam ye ya mamre din kan bisa bosom na kire se wo ha e betu kakra bi na machine na ide afa so se wo ha machine be detect ni etu e ya chem nsa wo de me fa mam na won so afa wo fa mi enti me ko tu bi mu de wo takwa okay e ma wo bi enti me ba ya ne me de kakra me nyaa no na eja me poni we di ko ye kakra ya na sure se ona mankofo e ba attack me ye ntumi tuo ye ntwa me se kan ye nkume ye nyame untimi nyama ai se bo race no untimi nyame hwe nti usu akra nipa ba ya wo sebe oba atem wa wo de usua na mama misa question can major mo akoba say interview major na a lot of questions are popping into my head what do baby obi abu animti a hu say oye nana say no on say Poleeno me ye Komfo fin na Komfo na aban bebre ni omu huni minu na Komfo muntie me on tete ho no na na yakoma Komfin na de yakom gentle akom na de yakom clean akom gangster akom swag akom na na yakom nkona na Komfo na mun di mu huni na o de akom huni na Komfo ma jam trinwi sakatu mu hu fifiafin mu sa tar papa ne papa ne mesra mu nyai na mun nim huni okay enti wa oni huni ne de huni na mene na Sayana and the tina say you komo the next time ye dey another topic ebe bro makra mo bye bye